Welcome to today's lesson. Today we're going to study about reading and speaking English fluently. I'm going to teach you how you can read and speak English fluently. This is the lesson for those who are advanced and those who are in middle. Those are the people who are supposed to study this lesson. You are here with teacher Isaac. I welcome you in this lesson. So the lesson of today has objectives of that by the end of it you will be able to read the text aloud that you're going to read with a correct rating, and also you identify some parts of our speech now, such as nouns, verbs, adjectives, adverbs, and others. And also you will be able to understand why each word is used in that text that we will be reading. Another thing that you will also be able to get from this lesson is that you will practice speaking about the text that I'm going to show you. So if you are here to start English, stay tuned because you're going to start something that is going to be useful for you in your journey to improving your language skills. So let us do this together and read this text. The text is called the Kigali Morning. Let us read together. Early in the morning, bright light spreads across Kigali. Mu gitondo kare cyane imirasire y'izuba ikwira muri Kigali, across Kigali. Children walk quickly to school, while adults enjoy a warm cup of coffee. The city feels alive because people are preparing for another productive day. Kadusubiremo. Early in the morning, bright sunlight spreads across Kigali. Children walk quickly to school, while adults enjoy a warm cup of coffee. The city feels alive because people are preparing for another productive day. Wow. So, hano turasoje soma. Then let's see what are the different parts that are in this text and how they are used in this text. You're going to see different parts that are in this text and how they are used for you to be able to understand why this word has been used here, and again, where can I use this word? Let's go. So the word that you've seen there are some words like early, bright sunlight, spreads, quickly, productive, and because. So you've seen here early in the morning. Then here we have early. Early had been used there as an adverb. It's an adverb that describes when an action had taken place. This shows that action took place earlier in the morning. Early yakoreshejwe adverb. Early ishobora kuba yakoreshwa isobanura inshinga cyangwa se igasobanura igikorwa igihe cyabereye cyangwa se uko cyabaye cyangwa se ikaba yasobanura na adjective. Hano yakoreshejwe isobanura igikorwa cyabereye n'iryari kare cyane mu gitondo. Tukagira irindi jambo bita bright sunlight. Bright sunlight. This is an adjective because this is explaining a sunlight. Sunlight is a noun. Sunlight ni izina, noneho ijambo ribanziriza izina risobanura izina iryo ryitwa adjective. That is the reason here bright has been used as adjective. Ubundi tukagira niyo twita spreads. Spreads ni verb rimwe present simple kubera yuko ntitondaguye. The reason is that it's something that happens always when it is early in the morning. Sunlight spreads across Kigali. Imirasire y'izuba ikwira muri Kigali. Eko. Ikindi dufite iri jambo quickly nayo yakozwe nka adverb. Twabonye ko adverb zisobanura igikorwa uko cyakozwe, igihe cyakorewe cyangwa igihe cyakorewe. Ubwo rero ahangaha quickly nayo yasobanuye uburyo igikorwa cyakozwe, how vuba, bagenda vuba, kumva they work quickly. Tukagira productive. Twabonye ko adjective is isobanura izina. We're explaining what? A day. Umunsi turi gusobanura umeze ute. Ni umunsi w'akazi cyangwa se ni umunsi abantu bakozeho ibintu byinshi. Guys, tukagira nanone icyo twita conjunction. Conjunction ihuza interuro ebyiri. Here dufite quickly no ndi kubasobanurira. You work quickly. Tukagira iyo twita
twaza quickly isobanura uburyo ikintu cyakozwe vuba, ubundi twaza tukagira productive iri gusobanura umunsi uri productive, tukaza twongera tukagira because yaje igakora aha nka conjunction iri guhuza interuro. The city feels alive. Umujyi abantu barahari, ntabwo ukonje urashyushye, abantu barahari. Noneho ukaza kubihuza na people are preparing for another productive day. Those are two sentences that are different, but when they are connected by this conjunction because, now they form something very great. Imwe ihuye kandi iri gutanga igitekerezo runaka. The city feels alive because people are preparing for another productive day. Abantu bari kwitegura umunsi w'akazi, uwundi munsi w'akazi. You get? So let us go to another words. Another word we can see there, it's warm. Warm ni adjective nayo kubera iki iri gusobanura coffee. You get? Nuzu ukareba hano iri gusobanura that cup of coffee. Igikombe cy'ikawa kimeze gute? Kirashyushye. Harimo kirashyushye. Warm cup of coffee describes a coffee. Iri gusobanura ikawa. Tukagira alive iri gusobanura umujyi umeze ute. Niyi nayiza kuba ari adjective. Kuko igisobanura cyose izina kiba ari adjective. Naho igisobanura uburyo inshinga yakoreshejwe ikaba ari adverb. No yego. Noneho iyi rero iri gusobanura uburyo umujyi umeze. Igisobanura ikintu iyo is very adjective. Kugira ngo nshobora nka beautiful girl, umukobwa mwiza. Aho ngaho mani gusobanura iki? Mani gusobanura uko wenda umukobwa ameze. Nshobora kuvuga ngo light starch, itara ryaka cyane, ubwo ngamasobanura uburyo itoroshye rimeze, cyangwa banavuga cyangwa navuga ngo turbo, umuhungu muremure. Then it means nyine mani gusobanura izina umuntu. Yego. So tukagira preparing. How preparing yaje gukorwa gukoreshwa muri present continuous. Muri present simple iyo turi kuyikoresha twongeraho s kuri buri nshinga. Tugiye gutunabona impamvu spreads yaje kongerwaho s iyo tugeze kuri he, she, it. Ariko ngaho twavugaga sunlight yaje gukoreshwa nka it, niyo mpamvu twavuze ngo spreads across Kigali. Aho ni muri present simple. Iyo igakorwa nka fact turaza kubibona. Nkuko muri kwibona hasi, present simple shows a lot in some facts. Ibintu nyine bisanzwe bizwi ko bikunda kubaho, izo nizo ziba ni present simple. Noneho tukaza tukagira na continuous, present continuous. Ahangaha bari kuvuga ngo bari kwitegura n'igikorwa kiri kubaho ariko kikaba kiri no kugira gute, kiri gukomeza. Icyo gikorwa rero nicyo kiba kiri muri present continuous. Kiri kubaka kanya ariko kiri gukomeza kuko baba bari kwitegura igikorwa kiba kigiye kuba. Niyo mpamvu dukoresha verb to be twayitondagura, ubundi twongeraho verb iriho ing. Nuko muri present continuous bitondagurwa. Rero ndagira ngo noneho ngufashe wongera dusubiremo dusome la text, usome cyane kugira ngo bigufashe kumenya nyine uburyo usoma kandi ugasoma neza, ukagira na confidence mu kuvuga. Ikindi cya kabiri turaza ku identifying adjectives ebyiri ndetse na verb imwe. Muhari ushobora kubireba ukavuga ati noneho iyi adjective ni one verb. Noneho ikindi ndi bugusabe nka exercise ya gatatu nuko uri bubashe gukora interuro imwe uvuga ku gitondo cyawe, byibuza ukoresha one adverb cyangwa se one adjective. First, let's do first exercise. Tusome ya text inshuro ebyiri. Tusome aho urusome nawe. Twagiye. Early in the morning, bright sunlight spreads across Kigali. Children walk quickly to school, while adults enjoy a warm cup of coffee. The city feels alive because people are preparing for another productive day. Right? Let us repeat again. Early in the morning, bright sunlight spreads across Kigali. Children walk quickly to school, while adults enjoy a warm cup of coffee. The city feels alive because people are preparing for another productive day. Nizere ko wabisomye neza. Kangusigira nyina no nawe ubisome wenyine. Soma. Okay, good.
good. Nizere ko wabisomye kandi byari bimeze neza cyane, kandi ukaba wabisomye neza cyane. Noneho exercise yindi ayikurikiye ni identify 2 adjectives and 1 verb. Okay, iri exercise tugiye gukora urugero twavuga nka usually I slowly drink tea while reading interesting news. Okay, ahangaha adjective yaba ari iyihe? Utubibona, adjective isobanura izina, noneho adverb igasobanura uburyo tugira ute tukoramo ibikorwa. Usually yakozwe nka adverb, iri kugaragaza when n'iryari biba, ibi biba byari. Tukagira slowly no kugaragaza uburyo noneho cya gikorwa gikorwa ni gahoro gahoro. Tukagira na interesting no kuvuga ngo none amakuru atangaza cyangwa se ashimishije. Tukagira na verb ya drink iri muri pleasant simple. Tukagira n'indi verb ya lead ariko hano ni muki isa nkaho iri muri continuous, kuko ni ibikorwa bibiri bikurikirane, iyo bikurikirana kenshi tubishyira muki muri continuous twayikoresha ing form. So hangaro nizera ko ubyumvise neza, kuba wenda wakora interuro imwe irimo adjective washaka n'izindi adjective uzi ukaba wazikoresha ubundi ugakora interuro nziza cyane. Adjective bisobanura izina, bishobora kuvuga ibara uko ikintu gisa, bishobora kuvuga uko ikintu kireshya, bishobora kuvuga uko ikintu gisa bino mu buryo bw'ibara, no gusobanura uburyo ikintu kimeze. Noneho twakomeza na exercise yindi, ubwo twari tumaze gukora iyi ngiyi, tumaze gushyiramo na adjective ndetse na adverb. Noneho dushobora ku identifying 2 adjectives and 1 verb. 2 adjectives and 1 verb. Katurebe muri ya text twari dufitemo hano. Katurebe verb hanga dushobora kuba dufitemo twavuze harimo work. Iyi nayo iyi verb dushobora kuba tutasi enjoy nayo ni verb. Iyindi feel nayo ni iki? Ni verb yo kwiyumva. Okay, iyindi adjective noneho tutavuze, in adjective tutavuze, let us see. Let's see. Okay, this is it. Okay, nice. Noneho reka dukomeze hano, ushobora kureba adjective yindi irimo ukaba wayi identifying fresh. Adjective zo ni izisobanura izina. Noneho reka dukomeze dusoze. Icyo twabonye ko adverbs zisobanura uburyo, igihe cyangwa se ahantu. Adjectives zigasobanura amazina. Verbs ndetse na tense zigasobanura igikorwa cyakorewe ndetse n'igikorwa cyakozwe. Noneho iyo ubikombininze byose nibwo ushobora kuvuga Icyongereza neza cyane. Ndizera yuko iri somo ryabafashije, ubasha gusobanukirwa n'icyo twita adjective, ukabasha gusobanukirwa n'icyo twita adverb, ndetse ukabasha gusobanukirwa neza na present simple ndetse na present continuous, ukaba wabashije kuba wabimenya. Ubwo rero ikindi gihe waba ugiye kubona ijambo mu ndero ushobora kwita umenya iri ni adverb cyangwa se ni adjective, ukabasha kuba wabimenya mu gihe adverb bisobanura igihe, uburyo cyangwa se ahantu, noneho adjective igazisobanura izina ni icyo kintu uri gusobanura kimeze gute, your idea what how it is. So ndizeye ko mwashimishijwe n'iri somo, ni wakunze amasomo yacu wakanda subscribe kugira ngo uzajya gucika indi masomo, ubundi washaka kwiga by'umwihariko kugira ngo ubimenye neza, noho yaba adverb adjectives ubyinjiremo neza, ubisobanukirwe, wowe wabaza ugira umwanya wo kwimenyereza gukoresha ururimi rw'Icyongereza ku buryo mu mezi 3 bukivuga neza nk'uwakivukiyemo kandi mu gihe gito cyane. Watwandikira kuri nimero wakomeje kubona kuri screen, ubundi tukaba twavugana tukagufasha ukaba wakwiga ukinjira muri VIP class yacu ukamenya ururimi rw'Icyongereza neza cyane. Ndabakunda cyane, yari teacher Isaac. I hope you are going to still have a wonderful day, and hope very soon you will be able to speak English fluently without stuttering, because you will be able to understand what is that you are speaking and why you are using all of the things that you are using. That's the reason that I want you to subscribe for you not to miss other lessons that I will be dropping here on this YouTube channel next time. And I hope you liked the lesson. If you did, also please remember to click thumbs up
and see you in the next lesson. Bye bye.